hlekana ya Afrika-Dzonga hlekana mingisela umngana lona FM na kuhlekanisa koronga ingisela stage church ko hambi uningisela urla amolweni wa masingita ekhe fambela ke jikajikela la itwa tani sisi hashako molo nkwawo lo pfu akhensa swinene ku yingisela umngana lona FM mina ni khalanga Pet Mathebula ngwana ri simato wa jima xithango mashikitano wa jejana makona la ndandadzi ntani kana uma phala vorwa ni kuna ndilu nga suka swinene antivi ku sesi ximo xinjani kambe swin'wana swa leswi kumixani nga ta swi languta ku ya mahlweni hi twa kun'we mi tiva yini hi timhaka ta ku ve ku famba na ku vuya ka gezi swi na nkavanyeto ka timhaka ta vukorhokeri kumbe mphakelo wa vukorhokeri hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kasi yin'wana mhaka i timhaka ta load reduction yi tikomba yi tinyike matimba swinene ta va kha hi bula na va ka Eskom hi twa ku kahle xiyimo xa voho xi ri yini loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta load reduction leyi yi tikombaku tolo kunene loko ni kha ni famba a ni famba kusuka ka Gawula va ri na gezi ni fika ka Khakhala va ri na gezi ni fika ka Thomo va ri na gezi ni fika Shekana ka Makosha va ri na gezi loko ni ku bavu ni fika laya a Tshwane University of Technology Giyani campus ku dwi loko ni fambisa sweswo ndzeni ya fika a ti A ni ta hi le Benstock ku ri na gezi ni vuya D1 ku ri na gezi ni ya ti E ni kuma ku ri ha gezi ni ya ti F ni kuma ku ri ha gezi se ivi loko ni vutisa va ku hayikho i timhaka ta load reduction leti ti hetelela ku tendla ku xiyimo xi va hi ndlela leyi xi nga hi xiswona hi ndlela se ta va ka hi vutisa va ka Eskom ku kahle timhaka leti va ti nga le ku fambeni ta timhaka ta load reduction a hi timhaka ta ku hisa yindlu mi kha mi lava kondlo ke ta twa voho loko hi bula na vona laha ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu kasi ke sweswiwani ku nga ri khale hi hafu ku bile awara ya 12 ta va kha hi bula na khale ka premier wa Gauteng tatana Mbazima Shilowa va president va simeke komiti leyi nga ta va yi ri yoho yi nga ta tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku va na komiti leyi nga ta langutana na ku akala hi vuntshwa kumbe ku hluvukisa hi vuntshwa xifundza xa Gauteng na masipala wa Joni se ta va kha hi twa ku kahle swi onhake kwihi kusukusela hi lembe ra 2007 loko vona va suka ka tanihi premier le a Gauteng se mhaka leyi nga ta va kha hi bula hi yona nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na wena ta ku nyika nkarhi wa ku va u hoxa xandla eka mhaka yoleyo timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona hi sunguli hi tona sweswiwani loko yi ku hafu ku bile awara ya 12 ni bula na tatana Mbazima Shilowa ivi kusuka kwalano ni teka riqingho ra wehe hi languta ka timhaka toleto ivi hi hina lavaya ku za ku fika awara ya n'we hi ndlela yoleyo timhaka to tala leti ni nga tsakelaka ku va hi twa n'wangulo wa wena eka tona nhlekani lowu kambe a hi sunguleni hi leyi kwala n'hwetini leya ya nyenyenyani ni vuye ni hundzisa hungu ni ri hundzisela ka mulavuleri wa masipala wa Greater Giyani tatana Stephen Mabunda ni ku tatana Mabunda laya ka intersection ya le ku jikela a Giyani College loko isuka ti kumbe isuka hala tiholobyeni ivi jikela Giyani College ku tlumini a ti vona ki timovha loko vanhu va la ku joyina laya vanhu mitata loko ti tlumbanini ke va ku hayi hi ta yi landzelela emhlave va la ku wi namuntlha un'wana ni huphile kwalaya loko a ni hupha ni tlhela va fonela mhlawani ku leswi a ni mi byerile ke mi la ku ta loko se mi ta chela misava na va ku ni hundzisile hungu ka vanhu lava khumbekaku ku nga va se na swi le ku pfunekeni kumbexani n'we mi tiva ku tinomboro ta meyara kumbe tinomboro ta ni kombe mi ni rhumela toho hi ku ni lava ku twisisa ku vanhu lava va fanele va hi basisela ndhawu liya a va kona ke ku va ta kota ku va ta basisa ntsena loko se hi tlumbanile laya hi ku intersection leyi lava ku vanhu va ta basisa byasi lebyiya ku pfuleka ku hi ta kota ku swi vona ku loko ni jikela hala Giyani University of Tshwane Giyani campus ni kumbe loko ni lava ku ya kwahala ka Vathomo na vayinini a ni fanele ni hindza hi kona kambe loko suka kwalaya a hi kule ngopfu na le ka mukhanselara kumbe a va swi voni vona mukhanselara ku tlhumile ku na ti-official to tala leti ti nghenaka ti suka hi patu leri ra kusuka hala ka Vathomo va Khakhala va Mninginisi va Miyexe na yinini va jika kwalaya hanchumu vona kumbexana a va swi voni ni tshama ni kha ni swi vula minkarhi ya ku tala ku na vanhu lava vo ngo ti tirhela njhe ku na vanhu lava va lava ku tirha ku lava ta vona ku va na ku ni vuli ku loko ku ve i official ya GGM kambe u hundza hi kwalaya a swi ku ndli nchumu loko intersection yi kha yi nga vonaki mi kha mi nga swi voni ku movha leyi humaka hala tiholobyeni yi ta hi kwihi mhaka ku tlhumini
hinkwaswo swa fana ku ndla meyara kumbe ku ndla ku na ti-official ti hindzaku laha hi va ka hina a swona a hi swona ni tshame ni vulavula hi bini yin'wana hala ti-efe ya ku na muofisiri wa ka masipala hi hindza hi koho siku na siku a ya ha thyaki bini liya na namuntlha na sweswi yi basile yi tshama yi basile ni ta fanele ni tshama ni kha ni mi dyondzisa ku ndlisani leswi ni vule ku loko i ri mukhanselara i hindza kwalaha khansela Sharon mi hindi koho kwalaho swi nge endleki na khansela Cedric Baloyi mi hindi koho kwalaho swi nge endleki kambe ni ze ni tala ka xiyanimoya ku tlhumini hi mhaka ku yini hi mhaka ku a ku le ku ndliweni nchumu 0860002543 kumbe mkandziyisa rito ka 0657443911 a hi ku tumingiselo wa mina ku khomete timhaka hi ndlela leyi nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi ndlela yoyoleyo a hi mutweneni n'wangulo wihi kumbe wihi lowu mu nga va kume ku khomini nhlekani lowu ku fika la ka hafu ku pela awara ya 13 hi ndlela hafu ku pela awara ya 12 hi ndlela leyi ku tumingiselo wa mina hi mhaka leyi lavaka ku twa n'wangulo wa wena ha yoho kwala nga va ku u yingisela u ri kona nhlekani lowu nongonoko Afrika wa vulavula a swi hlwelangi un'wana ni rhumele nomboro ya ni khensile swinene a hi amukeleni un'wana muyingiseri loyi nhlekani muyingiseri wa mina mpfukeni mpfukile njhani hi pfukile miri yin'we a ni ta vulavula yana hi mhaka leyi ya ka Eskom yi tikomba mhaka ya ka Eskom yi hlupha hi ku na vanhu vo tala va bridge gezi van'wani nkarhi wun'wani hi karhi hi swi vona ha ringeta ku ya ka Eskom hi ringeta ku va hlamusela i kuma ku i nga ku va chava ku tirha vo hi voxe va hi byela ku hi fanele hi tsala mapapila hi tsalelaka ka Eskom va hi nyika ti-email address hi swa le me ni voni nga ku na mhaka ya ku Eskom yi tirhana na mhaka ya gezi hi ri yoxe ingaku swi na xiave ka ku va gezi yi nga ri kumi kahle hi ku hava competition Eskom yi yoxe yo tirha yi ri yoxe yi endla leswi yi lavaka ku endla swona hi nkarhi wa yona se a hi fanele hi languta mhaka ya ku a swi koteki ku nga va na van'wana lava nga va pfuna hi le tlhelo hi ku loko va ha tirha va ri voxe la ku problem yi ta tshama yi ri kona a yi nge heli hi leswi a ni ta swi ene ku ve mina loko ni tshame laha ni na vumbhoni bya ku van'wani va vatirhi va Eskom hi vo va bridgela ku va tikhasimende leti sweswo ni na bya vumbhoni byo ni tlhela ni byi yisa ka laha swi khumbekaka kambe a ku ndlekangi nchumu swo sweswo na yena loko ri fambile gezi a ku humelela vanhunyana va ta i kuma na xitetisa ka ra ku no amula ku pfuniwa mi hi nyika 400 rand yeyi ya va byela swilo leswi hinkwaswo mara va tikomba ingaku a va veri no tekani swifaniso swa timovha teto swi ku yini n'wina hi n'wexe hikuva hi va byela ku swi humelela kwihi swilo leswiwa mara va tikomba ingaku a va la tirha vona se loko phela vanhu va ta tolovela ivi va twisisa ku hayi lawani giyani ra famba hi 7 ri ta vuya hi 9 ivi se va ti lunghisela tichachakhuluma na yiniyini va ku a swi na mhaka hi ta tirhisa gezi mahala a swi nga ha va vuyerisi nchumu hi sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana leri kumbexani miyingiselo nga tana rona hi ku loko vanhu va tolovela va swi tiva ku hina hi ha xavi gezi ka Eskom hi ta ti tirhisela loko ri vuyile bona va ta ri teka hi nkarhi wolowo va ri tekaka a swi na mhaka hi laha se va yisaka vaaki koho hi ku loko mina ni ka ni xava gezi siku rin'wana na rin'wana ni fanele ni timeriwa gezi hi mhaka ku un'wana bridgini ni nghena ku eka ku un'wana bridgini a hi amukeleni un'wana miyingiselo loyi nhlekani hi maamukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani a ni nga ri ku pureseni kona laha 0860002543 timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va kumelela tona ti ta hi pfuna ku va hi tintswalo a ni lava ku tikumela nazo cheeseburger small meal hi 20 wuriyeni khomete hi timhaka hi ndlela yaleyo 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ta bula na murhangeri wa ka Eskom Nkulukumba Ndubani hi khomete mina hi ti ku bela awara ya 1 nhlekani lowu hi ndlela yaleyo kasi ke hi ta tlhela kambe hi bula na tatana Mbazi Mashilowa va kha va bula hi timhaka ta ku hlakala ka Gauteng hi ta bula na vona sweswi ya ku bela awara ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu miyingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela a hi ku ti miyingiseri wa mina ku n'wa angula ku yini un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani
Mfokele Botpet. ri pfukele minjhani bota mina Maka Botpet loko mi vulavula hi ku ri mi tenya emugangeni leswi a fanele ku accident. Mi ze mi nga va byela ku ri va lunghisa ndlela. Ma vona Botpet no ka ni nga tivi ku ri laha ni to veka ni to blame premier Dr. Ramathuba ku ri kanjhani. Ma vona ku huma laha Elim loko mi famba loko mi nga ya Vuwani ane fanele Botpet loko mi endanyana laya amphezi loko mi suka ku ri Albasini a mi nge drive na 6 mi nge drive la eswihlahla ntsena tikheve tin'wana leti potho no ka nga ku ri hambi vo ka va nga swi voni kumbe vo ka va nga swi lavi na a ri fambeki hinkwaro tlhela a ri taxiwi a va tsemi swihlahla a va lunghisi tipotholu mara va heta kwale everyday ma twisisa i swiphiqo swin'wana leswi hi nga langutana na swona leswi ma vona Botpet ma vona ku moma le a zwikwengwana le loko mi lava ku jika va ya kuma rona straight patrolment la vandezi a mi nge drive 60 mara le ka 80 zone i swihlahla ntsena a mi tiku hala mahlweni ku na homu ku na yini loko mi jika ku pothole mara va heta kwala everyday loko va Dr. Ramathuba va tshama ka Mashamba ne loko va ya kaya loko va ya kaya Dr. Ramathuba va na ka ndlela ro maka chava ku fika ka Mashamba i swihlahla ntsena a va swi voni ku swi vona ku ri makhansela ra vona va tirhela va hindza kwala everyday loko va ya kaya na loko ma fonela loko u ya kaya u hindza hi kwihi a ku na ndlela yin'wana va hindza kwalayo a va nga fambi lero ro ta ya laha ntsembele ku hi Grazette va ta hira xikontiri mara ri tshetshiwi loko mi famba kahle state mi nga xava tihomu hala sayiti mara i patu ro famba 60 mara va hindza kwala everyday swa ku ri vanhu va ka Mashamba se hi tereka ku ri kombela ku ri mi hi tshetsela patu mativa a ni vulavula hi mukhanselara ni vulavula hi vuprimiya wa le Limpopo loko a ya kaya ka vona u endla kwalayo a nga swi voni ku ra ku fambeki ndhawu leyi kumbexani mi nga kuma ku vona va siya mi nga kuma ku vona va siya kwale anti a hi nga ri mingiselelo a hi nga ri network a ni tivi network kumbe mina ni nga na xiphiqo xa network kambe mingiselelo a hi le ku vulavuleni swin'we hi le ku vulavuleni swa yena mini ku vulavula a ni tivi ku kumbexani ku nga ku ri xiphiqo xa vuhlanganisi a ni tivi mingiselo wa mina kambe hambiswiritano i tlhelo rin'wana leri hi nga ri langutaka ku kahle n'wina mi hi rhangelaka mi va mi nga swi voni swilo leswi ene na swi non liwomu loko ni vulavula hi vakhanselara nkama wun'wana mi nga kuma ku na vo ve le ku byelanini na va va byela vatirhi lava va nga ti-official mara mu maka a ku ndiwi nchumu hi swivangelo swo hambanahambana a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku ye angula kwini 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela enhlekani ayi papa ayi minjani hi pfukele minjhani ri lo problem ya reservoir ya 2018 ya 18 months o da hospitali na so a yi si fele o we project ya 44 million se n'wina mina xiphiqo xa yini sweswo hikuva hi si hela a le xi le fele ngela khale wo ntsha 18 months agere o da 2018 da sala la 2025 ni vula swona a vete i 18 months yi le kwihi hi leyi nga hala muruji leo kwe muruji kwa xia leo gileo go mara kwa xia na muruji ali so ida ri sururi ene gare o bile esekale ba ba dore ana kwa leo go ba jeri mara ba motho ka kwa ra ri zebo ro ka ba no batho ba bula ile batho ba ba tshela o faudia ene a ri zebo ro ka kwa ruri ene ka le gare mara ke foro jege be santo ba isede ai ya fela a ri zebo ruri ai se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringetile ku vulavula na va makhanselara sweswo re abile na vo vanhu ro vuja re ramule dilo fela ali feli ri ile mubani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo ri kita mubani va ro vuja re ka mkwalo ra ku ndira ka wada ra ku ndira ka hati ene nkale ku ya mubani yana ri kabisa ri na uriye ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo awuna me dibulege mu
awuna menza awuna tingole king ene le dramu le kita kuwa mobani abakristalo seja libile mo libolu je 5 libolu jona je 5 aliyo miri loko va mi tisela damu leri va tlhe va ku ta va na tiboholi ta ntlhanu a ti kona kumbe ti hamati ku ndleka yini ati kona mara lo erkia kwa mobani vari molio kwa ringo bolu je 5 mara aliyo Lebon na meet no this is garo mobani rile erki bitabare bojori hey gamkwano ragondra ga wada ragondra ga dile ramul kanu emam kwano la ari zo rile ni ga bagala nkale kono yagu enerki yagu ba ba lo na bozo ari to bisare erki bitana gwaye gamtswana kanu na ragondra ga ke ragondra ga since 2018 ka fitana ragondra go na ari zo maybe giyo bakayanu mugia ga oro yani ari zo sisi alamo mara leswi mi nga swi tisa ka radio na mi tshembisa mi ta swi twa yimani sweswi hi nga mi twa hi kutani na swi tiva ku vanhu vo fana na va tata na orders ngoveni va le ku yingiseleni sweswiwani na mi tshembisa mi ta va twa mindzuku va ta hi byela ku endleka yini hi damu leriwani mi ri hi le kwihi Riogwe ward 11 ward 11 ya Greater Tzaneen yes okay ward 11 Greater Tzaneen ku akiwe damu lera ri thembisiwe na tiboholi ta ntlhanu hinkwaswo sweswo damu a ri heli hi 18 months liya tiboholi ku hava se ta twa ku tatana orders ngoveni va ri yini tanihi va hi mbulavuleri wa masipala hambi mo tisa vomera hi voxe mlambya va ta hi byela ku endleka yini laha ward 11 ya Greater Tzaneen sweswo mingisero Munghana Lonene FM yin'wana ya mintlhontlho leyi vaaki va nge le ku hlanganeni na yona eka tin'wana ta tindhawu loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri mintlhontlho leyi hi nga vulaku ku vaaki va le ku hlanganeni na yona wena u ri yini mingisero mina 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM salele timinete timbirhi hi ta ka nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi bula na tatana Mbazima Shilowa a hi twenini ku hi nga kuma un'wana mingiseri hi nga siya ka nhlokomhaka ta mahungu ke Nhlekani Bootpet minjhani na i pfukile minjhani boto wa mina hi pfukile na Bootpet ni la ku vulavula hi ku wa ka Joni se hi hundzuke xidakana loko mi lo twa Gordon Hill Lewis i te G20 leyi fanelaka yi i le ku kombeleni a va khongela president Ramaphosa ku va yi hosta because a Joni i xidakani ntsena ni le ndzeni ka tibilidi letiya yi cincini nga ku mova a Abuja ene leswi nga khosa leswi i ku va tise vanhu vo ta hi le handle va fika va overflow doroba ni sure ku va ta swi vula Mbazima a hi tivi hi ta twa hi vona ya mara Joni ka ha ri Joni xi cince ngopfu Bootpet i swidakani kambe hi nghene njhani ka ku va na swidakani na le hi ku leswi mi swi vulaka ntiyiso ku tlhe ku va na swidakani na le ndzeni ka miako mi kuma ku emiakweni ku beleliwe mikhukhu mi swi vonini ka tibilidi letiya ti nga ha tshwani Bootpet ya leswi nga endla ku xi deteriorate state xa kwalaya Joni i ku va luze control ya doroba mi byeleni loko ri Cape Town yi tikombelela phela loko vo tisa vanhu laya a hi vulavuleni na hi vugevenga vanhu va Xikwembu va ta hijekiwa na timovha va ta yiveriwa na timovha la Joni mara Cape Town se swa swi humeleli eka ku i le tikweni rin'wana why va nga cinci va ya hosta G20 summit ta Cape Town a Joni mi ta byela Bootpet ku ta va ku ri na tireport to tala ngopfu ta vugevenga swidakani leswi nga laha tibilidi leti tshwaku bilidi liya yi nga tshwa le ku nga tshwa le a Bree Street na sweswi ka ha ri ku lunghisiweni Bootpet yaliya yi nga tshwa hi gas ku vuya ku explode ku lunghisiwe Joni xidakani Bootpet nyametele but enkom ya fuku phela wara ya khumembele a hi twenini munhu loyi a nge ye u siye Joni ya ha ri kahle ku nga va ku onhake yini hi nga siya ka yena hi sungule ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta emisekeni bonge n'wana Timaluleke Mankos va yime ku lunga hi twenini ku va ri mahungu ya ta emisekeni yini ya vonge sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
I sweswo mingiselo Munghana Lonene FM makomba ndlela hi vulatana na hina a hi sukeli mhaka hi ku tisela vativi va ku hlelela yona loyi hi n'wi tisaka sweswi a hi mutivi ntsena i nkulukumba loyi loko a yi siya Joni ku ya hi yehe i ri hayikho a yi ri kahle se xivutiso se yi ngo hundzuka rumbi ku nga va ku endleke yini nakona leswi president va nge va ta lava kumbe va nga thola xipano lexi va nge xi lava ku pfuxa hi vuntshwa Joni xi ta swi kota ku hi ku ya hi voho ku nga va ku endleke yini hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku hi voho a va ri premier wa Gauteng ku sukusela hi lembe ra 1999 ku fika hi lembe ra 2008 hi ndlela yoleyo a hi va amukeleni tatani xilowo enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM enhlekani khalanga na vayingiseri khale ngona nga se ritwa rito leri mani a mi ngheni kwihi meli kona swi vula ku hewe i nga kuma vanghana vantshwa hi ku na le minkosini vanhu va ni vutisa ku se mi lo holova na khalanga ni ku no ma yi tiva hongonyi ku yi fayeluza nhloko kumbe nenge kumbe na hi switani phela hi hina hi nga ta vito ra hongonyi a Afrika-Dzonga hinkwayo se na hlamala ku hi lo landza hongonyi ivi mi nga ha vi kona kanjhani hayi no hayi sweswi swi nga lunga swi kutani a swi lungheni premier yimani ni mi tirhisela vito leri ra premier na namuntlha hi mi rhambile la premier hikuva hi vone ku president va simeke xipano lexi va nge xi ta pfuna ku pfuxeleta Joni hi vuntshwa ka ku hlakala loko yi nga ka yona se xivutiso a ni ta kombela hi sungula ka ku loko mi languta loko mi suka kumbe mi ku hayi se swi nerile ku va premier ya Gauteng hi lembe ra 2008 mi langutana leswi Gauteng yi nga xiswona na Joni yi nga xiswona namuntlha mi vona yini ko tala a ni lavi ku vulavula ngopfu hi swa ku hi pimanyisa ku hambana nkarhi lowu nga hundza na sweswi hikuva sonda ingaku munhu hi lava valungu va khale vo huma Rhodesia i twa ku khale Rhodesia ya ha khome hi hina kambe loko hi fika sweswo xikulukumba hi lexi ngopfu loko hi langutisa a Joni Joni yi pfumala vurhangeri ni vula sweswi ku nga na Dada Murero na sweswi a ku ri na Gwamanda na sweswi a ku ri na Mpho wa DA yi pfumala vurhangeri hi ndlela ku nga ri hi ndlela ya leswaku kumbe a va na wona matimba ku ri hi leswaku handle ka ku languta ntsena leswaku swilaveko swa vanhu i yini ku hava xivono vision ya leswaku Joni yi lani namuntlha mnduku hi lava yi va lahayani mundwani hi ta va hi ri leyi ku endla leswaku hi fika leyi hi lavaka ku va hi ri kona mundwani hi fane hi endla yini i mhaka leyikulukumba leyi nga yona mi vona ku president va ze va ku maybe swi ngo antswa ni ndla xipano lexi xi nga ta va xi rhangeriwe hi van'wani vanhu lava mina nga ta va hlawula mi ta kuma leswaku a ku na swintshwa vanhu lava va nga ta swi endlaka va ta languta leswaku number 1 doroba rin'wana na rin'wana loko mo tshika nkuma na swin'wana kun'wana na kun'wana ku va taleni a swi fambi kahle so a swi lulamisiwe sweswo ku nga ri Joni a CBD ntsena ku ri Soweto ku ri Roodepoort ku ri Randburg na tin'wana tindhawu xa vumbirhi patu rin'wana na rin'wana ra pfuleriwa loko ku ri makaya swi lava leswaku gandaganda yi nghena loko ku ri laha Joni swi lava leswaku ti-potholes yin'wana na yin'wana leyi humelelaka yi pfariwa ka ha ri na nkarhi xa vunharhu ti-robot traffic lights to tala a ti tirhi la Joni ti fane ti va ti lunghisiwa ti tirha xa vumune ngopfungopfu vugevenga byi kona
ku ri hileswaku ku na maphorisa ya mfumo wa masipala ma kona man'wani ya province mapanyapanya va kona va maphorisa ya SAP a hi lulamiseni swoswoleswo van'wani va ta ku loko a nghenelela swi vula leswaku kumbexani premier wo va weak no a ni voni swi ri tano ni vona leswaku a ni swi kota mina ku nghenelela ni ri premier hikuva vurhangeri hinkwabyo bya Joni bya Tshwane bya ekurhuleni a byi ri bya ANC ku nga ri ntsena meyara kambe ku ri na vanhu lava na hinkwavo ti-members ta mayoral committee kasi sweswi hambileswi ku nga na ti-mayoral member ta ANC a Joni na meyara wa vona van'wana a hi va vona mi ta kuma leswaku swivona swa kona a swi fani so mara xikulukumba vurhangeri hi byona byi nga riki kona kambe loko mi ku ka va nga a hi mhaka ya ku varhangeri va nga va pfumala matimba tatana Xilowa loko va nga pfumala matimba va pfumala yini mi nge ni tirhisa manana loyi a ha ku nghenaku a nga meyara le a Tshwane a nga na matimba mantshwa lama a va nga ri na vona lava loko minkarhi lowu nga hundzanyana a va ri kona wa ha ri na wona matimba lamayani kambe ingaku u na wona mandlela yo rhangela leyi endlaku leswaku a ku priority ya hina yi nga va ku kona hi yini na yihi na yini se mi kuma leswaku a swi vuli leswaku se swilo a Tshwane swi hundzuke lero hi nga hembela vanhu hi ku no it's in full recovery kambe wa swi kota ku vona ku ri no la ingaku ndlela yi kona yo ya mahlweni ni vula sweswo loko ni ku a hi leswaku matimba va hava va na wona either a va matirhisi kumbe byo tsandza vurhangeri ni kombela mi ni khomelanyana katsongo ni hundza hi le mavhengeleni ni lava ku mi vutisa xivutiso lexi xi nge ri van'wani na vhiki leri nga hundza loko president va haya a Gauteng a va kha va fananisa doroba ra Joni na doroba ra Kapa Cape Town va nge ri swi olova ngopfu ku tshova kumbe ku onha nhundzu ya le Gauteng ku tlula ku onha nhundzu ya le a Western Cape kumbe yimani swi kongomisa ku onha nhundzu ya le Johannesburg swi olova ku tlula ku onha nhundzu ya le Cape Town hi ku vona ka n'wina ku nga va ku ri yini xi ndlaku ku swi nga tiki ku munhu a fika saha traffic light robot a Joni kambe swi tika ku va munhu a fika saha traffic light a Cape Town mo ni khomela tani loko hi vuya mavhengeleni mi ta sungula kona tatana Mbazima Xilowa a hi hundzeni la mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula kamukela lona FM eka haxa twi hi suka la Masingita Mall Studio 1 hi le Giyani la hi nga ko hi ku toselana kona ko Afrika wa vulavula rito leri nge le ku buleni rona i ra tatana Mbazima Xilowa lava hi bulaka na vona kha hi languta ka xiboho lexi nga tekiwa hi president xa ku va ku simekiwa xipano lexi xi nga ta vona leswaku xi pfuna ku pfuxeta doroba ra Joni hi vuntshwa tatana Xilowa ni khesi swinene ku va mi ni khomele tani a hi yiseni mahlweni mi angula mukwini ka mhaka liya kuna tindlela tinharhu to langutisa mhaka leyi xo sungula hileswaku vo tala hi kuma ingaku Joni hi le ntsena a khale ka nkava wa doroba CBD kasi Joni yi sungula a Midrand yi ya Soweto ya ba Orange Farm le ndaku le kasi loko mi ya Cape Town ko va ku ringana nyana na yo hinda nyana Polokwane hi ku kula ni vula CBD ya vona yo hinda nyana Polokwane hi ku kula starata a swi hambana ngopfu swa ringana na yini so swa olova leswaku vurindzi
byi kota ku langutana na ndhawu yo fana yaleyo ku ri na ku va byi languta Joni hinkwayo swi nga vuli leswaku a swi fanelanga swi endliwa no fanisa leswaku minkarhi yo tala loko hi languta Joni hi tala ku languta ntsena ku ri no leyi a ku ri xivindzini xa Joni kasi va George Koch va Yeoville va Cleveland va Kensington va Faraday hinkwayo i Joni so mi ta kuma ku ri kun'wani swo sahiwa swi humelela kun'wani kwalaho kambe a swi vuli leswaku maphorisa ya Joni ya vurimi bya Joni a ya fanelanga ku va ya endla sweswo xa vumbirhi xi endlaku leswaku ingaku ku va na swin'wana swo ingaku a hi le nawini mi ta kuma leswaku hina hi nga hala hi tshamaku la Joni ko tala hi tala ku ri hayi musi na pfumeleriwa hi milawu yo karhi se a mi nge ni mi nyika xikombiso lembe leri nga hela ku kale ku va na hoyi nkulukumba ya vanhu va mathekisi va nga lavi ku landzelela nawu ivi meyara wa le Cape Town a ku no swi nge endleki lani swi nga antswa hi pfala tindlela ku tlhe ku rhanga vona vanhu va national government va Chikunga va ku no hi a fane a nga pfali hikuva switayini mi kuma ku la Joni loko vanhu va mathekisi va pfala tindlela loko va pfaleriwa nyana va tsutsumela ka ANC va ku hina ha mi vhotela a va hi lavi hi mhaka hi vanhu va ntima kasi no hina swi ri tano so swi vuyela leni vulavulaka kona vurhangeri na ku va ku tirhisiwa mhaka ya nawu ku nga tirhisiwi leswaku no hi n'wina mi hi sapotaka se tatani Xilo ku ya hi vumbiwa bya Afrika-Dzonga ku na vanhu lava nga voteriwa ku va ta kota ku tirha ku ya tirhisiwa ku yini laha hi lava nga voteriwa na lava nga hlawuriwa hi president no hi fane hi tirha hi valava va nga voteriwa ivi loko ku fikiwa le hi ku no hi hlawula mani leswaku ku va yena a nga ta va meyara so van'wani va ta ku ri ntsena Mbalula a vula tani no xikulu kuma xi endla ku leswaku swilo swi nga fambi kahle a Joni i mhaka ya leswaku ku na mfumo wa nsengelo i ncini lexi ndlaku swilo swi nga fambi kahle le a Nelson Mandela Bay kumbe le a Buffalo City kumbe a Polokwane hikuva ku hava mfumo wa nhlangano lexi lavekaka hileswaku loko hi fanele hi lava meyara a hi nga languti ntsena leswaku i mani ingaku wa rhandzeka tanihi murhangeri ya mfumo yo karhi la ndhawini leyi a hi languteni leswaku xana munhu loyi loko ho n'wi veka a hlangana na swiphiqo swo fana leswi swi vonakaku la Joni a nga swi kota leswaku a ti byela ku a swi na mhaka ku munhu loyi a endlaka swona kumbe laha onhaku i wa vanhu ra mina kumbe i va ra vandla un'wanyani ni ta tirha na yena ni tirhisana na yena ni tirhana na yena hi ndlela yaleyi a ni ta swi endla na hamba a ko va mani na mani a hetiseleni tatani Xilowa n'wina ni mi tiva mi ri munhu wa ricondo hambi hi rona rito leri ni tirhise rona kambe loko ku ri ka rona ni khomeleni kambe loko mi ri munhu wo famba mi vona ongeti xiyimo lexi doroba ra Joni ri nga langutana na xoho i xiyimo lexi hi nga kotaka ku xi tlhelerisela ka minkarhi yaliya a va ku doroba ra Joni ri le ka xiyimo xa le henhla misava Afrika hinkwayo kumbe hi pfumela ku hi nge hi swi koti kumbexani hi ngo sungula ku hlayisa kwahala kuntshwa va Rosebank va Melrose Ark va verini va Sandton sweswo no it's a piece of cake Khalani swi nga koteka hikuva
tanihi laha ni vulaka vanhu lava va rilaka hi ku pfumaleka ka vukorhokeri a hi vanhu ntsena lava nga le xivindini xa Joni. Loko mi ya Soweto va rila hi swoswoleswo, loko mi ya va Orange Farm va rila hi swoswoleswo. Se swi nga koteka, swi ta koteka njhani? Sweswi president a nga ta vekela committee. By the way, vanhu va hleketa nga ku ri no ku tata xipano xintshwa kusuka aka president, a swi nga vi kona sweswo. Ku tota munhu wun'we loyi a nga ta chela mitini, loyi a nga ta ku no namuntlha hi pfumalene hi leswi nduku lava ni vona leswaku swi humelela, leswi ni vula ku ri mhaka ya vurhangeri. Mara xin'wana xi nga ta koteka hileswaku swin'wana swi lava timali, swin'wana swi lava timali. Johannesburg sweswi ku na mali yo karhi yo fika kwala ka vo 1 billion leyi mi kumaka leswaku a yi tirhisiwangi, yi fanele yi tlhelela ka treasury. So hi nga swi kota hinkwaswo leswi hikuva loko ho hlayisa mali liyani hi nga endla swin'wana. Mi nge ni lunghisa xilo xin'wana president va nga xi vula laha va ta president no hey va hlamarisiwile hikuva na Joni yi ri taniya. A ni pfumeli leswaku president va hlamarisiwile. President a vondela ntsena leswaku va kumanyana timaraka to karhi. President va tshama kwala Joni, va jikajika kwala Joni, timovha ta vona ti hinda kwala Joni, va ya tiva kahle magojigoji ya Joni, tiroboto leti nga wela hansi va ti tiva, misava yi nga lo tala hinkwayo va ti tiva. A hi pfumeleni ntsena ku leswi va nge tirhi no hi ku ta va yini ku ta huma na ti-pring letiya a ti nga humeki loko hi ri lani hi tonwela kofi, swi ta lunghisiwa. So swi ta koteka ku nga ri ntsena hi mhaka ku va langutane na hina, va endlela ku ri loko vayeni va fika va kuma ku ri ku sindziwile. ni vitwile a la ta ku hi famba kambe when mingiseri i ri leswi va nge le ku kombeleni va Western Cape loko swo ka swi nga lungi mi nga ringanyeta na n'wina kumbe ku bumabumela ku G20 leya ya ravo hi n'hweti leya ya Hukuri haxawa va hetelela va tikuma va khupukele a Cape Town kumbe va ye kwele Cape Town ya nhlengeletano liya ya endliwa kona. Ko va ku ti vulavulela ntsena na ku loko wun'wani makwerhu a wela hansi van'wani ha yekula swi nge humeleli, swi nge bumeleki hikuva number 1 conference liya yi ta va yi ri laha Sandton Convention Center. So frankly loko i vulavula ntiyiso loko ku ri ku a ko langutisiwa ntsena mhaka ya venue a ku na problem hikuva va ta tshama tihotela ti nga kwala va Rosebank, va Houghton, kwini van'wani lava nga ta va ri Pitori va ta famba na ti-blue light hi highway, va nghena hi Greystone, hi lava va ya va fika layani. So a swi lavi leswaku hi langutela ntsena leswaku a ku lunghisiwi tindhawu letiya. So loko ku ri ku kulantiwe ntsena ku ri no yi ta va kona ndhawu yo kahle yo khomela nhlengeletano yi ta va yi ri kona. Leswin'wana sweswi ni swi vulaka ku ri no nkarhi wun'wana loko muakelani wa n'wina ku ri ku a mi twanani mboni nga ku ri no i wela hansi mahlekula kambe a swi laveki swilo swa fana sweleswo. Tatana Xilowo khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Nhlekani wa n'wina wu vile unene ku tiya ku engeta. No inkomu Khalanga. A khensa va lava hi bula na vona i tatana Mbazima Xilowo a hi bula na vona eka hi languta ka xiyimo xa doroba ra Joni. Yima hi sungula hi hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ta kaleswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteli ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ro vuja re ramule dilofela lifeli re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo re kita mobani va ro vuja re ka mkwalo re ku ndira ka wa dara ku ndira ka ene nkale ku mobani yana ri ka bisa re la u ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku langwe mi nga kona ku hamati ayo awuna me dibuleke mo tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula.
hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela president va ri ku na xipano xo karhi lexi nga ta pfuna tatana Xilowa va ri vurhangeri ku hava wena u ri yini mingiselo wa mina 0860002543 va ri loko xiyimo xi ze xi kutani i mhaka ya ku va swin'wana swa swona swi khumba timhaka ta vurhangeri hi ndlela yoleyo wena u ri yini 0860002543 eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku hi la ku angula ku yini mhaka leyiwani hi ndlela le henhla ka a ku se fika munhu laya wena mingiseri wa mehe hi tin'wana ta timhaka ta toleto leti a hi ta tsakela ku twa ku va twini tatana Xilowa ka va kombisa ku swin'wana swa swoho swi nga hetelela swi kwihi n'wina swi mi vavaku swa le Joni ku fana na mina swi ni vavaku hi mhaka ku ni tshameni ya Joni hi hume trip loko hi fika laya a xivindini xa Joni hi famba hi ya khandziyisiwa laya a Carlton Center ya panorama ma vona panorama la Carlton Center hi vona Joni liya hinkwayo ku ya le Soweto le sweswi ko hlakala a hi sunguleni hi twa un'wana mingiseri lo hleka yani a va ku Joseph Mabonini yi nge vi yona ngopfu hiko mi fika la moyeni luwa se loko mi fika hi mi kuma mi ri xikarhi swi vula ku hinde swo tala ngopfu avuxeni papa a he botet mi pfukile i pfukile khale nga mi ri njhani hi pfukile sorry man na swi twa ku swin'wana swi nga va swi hi tlurile hi la ku swi twa kahle sungurisani mi ri yini n'we ya ni va twile premier va vulavula na menda tirhisa ri ra premier tanihi n'wina ku Joni ku yi hlakalini i ntiyiso ya vonaka ku Joni liyana a ya ha ri yona liya tolo na tolweni mandlele ya koho ku va ku vurhangeri a byi kona no ka ni nga koti ku twisisa ngopfu hi ku vurhangeri byi va byi ri kona hi ku a ni tivi i matimba yo ka ya nga ringaniki ku va kota ku endla swilo swi endleka hi ku va vulavula na hi ku ka mali ka budget leti va kumaka va vulavula hi va ma 1 billion leyi yi ngo yi fanele yi tlheriseriwa ka treasurer yo tlherisiwa ntsena yi tlhelela ku ya se yi vuya futhi kambe ka vona yi fika yi nga tirhi nchumu se leswi ni nga swi tiveki ku na swoho hi byo vurhangeri lebyiwani byi tsandzekaku ku tirhisa mali leyi kumbe ko va vhele mfumo wa nhlangano wa tipolitiki na wo wu hluphaka van'wani va alaku va ku swi vula ku hi ta va hi kha hi wisa mali mara loko a ri hava matimba ya ku kombisa ku laniwani hi vona leswi swi onhakile a hi lunghiseni hi yona mali leyi ku tlula ku yi tlhelela ndzhaku loko va vulavula hi ku ku na tiroboto ta sahiwa ti tekiwa swin'wana na hexe ya ti onhela hi nga langutanga maphorisa ntsena ku hi mona va fanele va hi gada a hi nge risiwi hi fana na tihomu hi vanhu lava nga na mihleketo yo kota ku languta ku leswi ha onha hina hi hexe hi nge languti varhangeli ku varhangeli na voho nkarhi wun'wani va rhongo ka sweswo na vaakatiko hexe yo ka hi nga ri kahle ni kona botet ni mingiserile un'wana na muhumelerisi loko hi kha hi vulavula hi kha hi lunghisa nongonoko lowa i ri loko ku kha ku pimisiwa tinsimbi a swi nyika mali yo yini na kwalomu swi pimisiwaku koho se loko ku nga swi nyiki na mali yo yini hi fela yini ku ri ntiyiso botsete loko ni languta ku onhake ngopfu ni to ka ni nga vuli mavito kumbexani vanhu ku na vanhu van'wana lava vo pfumala makaya van'wana lava vo pfumala makaya straight vo tshika va nga yi kaya va hleketa ku ya yima kwale mitshikhoneni va fika va rhoba swilo swa vanhu va yivela mfumo na hina vanhu mara hi va hi kha hi va vona hi va hi kha hi va vona hi va tshika hi ku va ta vona hi maphorisa na maphorisa loko a hi kota ku pfunana kumbexani Joni na hina a yi ta tshika yi vuya hi va Joseph Mabonini sweswiya swa khale miri ya ta lunga vhele ku hi fika kwala ka ma ku tiva lani vulavula hi kona a panorama a Carlton Center a ni ku tivi straight mara ni ko kwala Carlton Center na ku vona nyana no ka ni nga swi tivi ku site leri mi ri vulaku hi rini
I floor number 52 le henhla le kwala Carlton Center le akwa hamba ku ngheniwa vanhu va vona doroba leriya hinkwaro va ri le henhla hi kopana anzani khale ni gine ku ya fikelela le ni yena ha ri ntsongonyana se ni nga kula bot satan se tshama ni nghena ku ya fikelela no nghenela ku ya fika ni xava swi xava kwalani ni huma nghena parkini ya movie ni famba na metero bota veni ketsin hlayisekani ku tiya ku engeta I can't. So mingisirom ka na lona FM 0860002543 e nomboro leyi tirhisaka kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 a hi amukele nun'wana mingiseri lo nhleka a yi xeka le brapetis bota wa mina mpfukeni a hi pfukile I can't. So msaleti mina timbirhi miri yin'we la ku vulavula hi Joni brapeti Joni yi hlakanile swinene ma vona loko ni fika ka tiko leri loko va ku rhangela ra hi kona pfumela because loko ni fika ka tiko leri loko u twa vheni yi ta endzhaku ka wena a wu lava swa ku nghena hi kwihi sweswi loko u vona vheni u la a hi tivi swa ku va lava yini va lava va ri na maphepha vanhu va kona swo fana brapeti loko va vona vheni a va ha yi tsutsumi loko hi vulavula hi Joni Springs yi hlakalile Benoni yi hlakalile Benoni ku na kun'wana Benoni va i Benoni Plaza loko ni fika ka tiko a yi ri kahle njhani a yi saseke swinene vanhu va ku chada van'wana loko va fika laha va teka swinepe or ku va kahle brapet mara sweswi ka chavisa swinene ene a hi Joni nte madoroba hinkwawo ya Joni ma hlakalile brapet loko mi famba la mi suka la mi famba hi le ya jele ya Springs ya Modabe ni yale a ku na like tin'wana ta ku saseka swinene loko mi famba hi so xinyama ntembu a mi nge hi voni swa ku hi Joni hi ka ndlulu wa bulukwana ni vona swa ku yo yi nga kahle ku ndlula Joni buti ne metro papa swa tika buti nemetwe botame nemetwe i mhaka yin'wana leyi van'wana va vulavulaka yona ya ku ku tele na ku leswi nga vulavisisi byi nga kumeka byi komba ku a Joni ku tele swisiwana swisiwana vanhu va tsutsuma vanhu va loko va chaya xikolo va tsutsuma va ya kwe Joni hayi a ni la ku vula swo mhani vulangi swa ku loko vanhu va biwe hi misava va tsutsuma a ni vulangi swona mina sweswo mara no vula ku vanhu va tsutsuma kwe Joni a nga vileli ku i ta fika tshama kwihi kumbe ku endleka yini hi bula na tatana Ndubani hi loko hi vuya mahungu ya misava endzhaku loko ni ta va ni mitlangela ti-voice notes ta n'we leti mi nga rhumela ka nomboro leya 0657443911 kambe sweswi i awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na bongi n'wanati Maluleke mani kosa enhlekani eka Malamulanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela enhlikani botpet Khalanga mina ni la ku commenta hi le ya doroba ra Joni botpet hambi vo endla yini na yini a va nga ha ri koti doroba ra Joni ri limele hi le ka badama ni ku secha Joni ku pfuka ka un'wana ku rheta ka un'wana ku pfuka ka un'wana Khalanga hikwalaho ka yini loko mi jikajika hambi laha taxi rank vo MTN loko i ku i jikela hala botpet i thyaka ntsena ende na ku va pfulele tigede letiwa va nga tiyisi voko leti gedeni hi swona swi ta endla ku doroba ra Joni va strict ku okay munhu loko a fikela kaya ku nga ri na maphepha ku nga ri na nchumu a va teki va tlhelerisela endzhaku kumbe va pfalela and then doroba ra Joni a va ta sungula ku va tirha mi vona ku endleka yini ku ya mahlweni mara sweswi loko swa ha tshamise sweswo botpet a ku na laha hi ya kona doroba ra Joni ri borile inkomu xikongomelo hi ndhuma minjhani bot Khalanga hina hi pfukini swinene nghenela hi xikongomelo xa xirholo xa ka Magoro ku na switandi swo ringana 567 last week ku ze ku nga na va na load reduction ivi gate leriwa ri famba ri nga vuyi ka switandi swin'wanyana hi le ya reporta aka
ndhuna leyi nga kusuhani leyi ripotaka yona loko ri gezi ri hi famberini ivi loko hi ya ka yena hi ya kusaku mintisekweni va ku ha se ni ripotini ivi hi tlhe hi ya straight ka mukhanselara straight a ku ha hina hi va ripoterini hi tlhe hi fonela na boti mawhayi na vona va nga kona kwalaha ka komiti yaleyo nga kwalaha tikweni va ku hi va foyinerini hi yimile va ka Eskom ku fika na namuntlha na sweswi a ku se va na gezi lexi ni vavisaka i ku na miti ya 4-5 leyi nga na vakhegulu lava nga voniki van'wani a va swi koti ku famba lava tshamaka na switukulwana swa vona se a hi swi tivi sweswo ku fika sweswi hi fanele se hi endlisa ku yini ka Eskom yini ya report na sweswi a ku na nchumu ende hi ripota ka Jovicho na yena i Zamini wa tsandzeka ni Kensingo Khalanga hambi u nga lava ku khomenta wa ze khomenta tinhlokomhaka ta n'wina ta tlhava ma vona Joni a yi onhaki Joni ku onhaka yona Joni kambe yi onhaka kusuka a tibodareni a no va na rivengo na switsongo vanhu lava nghenaka kusuka kwala xitikwana lexi nga ze xi duma va phuhlisa timovha hi kona Mpumalanga vanhu lava nghenaka hikwalaho ka Malamulele vanhu lava nghenaka etibodara leti hi nga na tona hinkwato a va ngheni va kha va tlakusa ka matiko ya hina ya le makaya ku fana na matiko lama nga kona hala kaya na vo Bush vo Giyani vo Malamulele va nghena va gonya va tala Joni la va tela ku onha mikhukhu hi vona ntsena vukhamba hi vona ntsena a va pfala tibodara va ta lunghisa Joni a inhlekane ekhalanga vanhu va ka Eskom va hume endleleni too much munhu ku khalanga ntirho wa vona va wu tivi lexi va xi tiva ku khalanga i ku loko n'hweti yi hela va amukela timali aka vanhu lava va nga bridgela gezi khalanga ivi ku tlhela ku va na gezi leri ya vona va ka Eskom khalanga va ri xavisaka ri huma ndleleni se lexi ndlaku ku va timela vanhu hinkwavo i ku lahla vuthala leswi ya khalanga kumbe nga koti ku swi vona ku leswi va swi ndlaku swi hume endleleni hikuva vuyeriwa hi vanhu lava loko khalanga va nga vuyeriwi vanhu lava a va ta ya ka xiphorisa va ya vuhosini va fika va ku aka tiko leri hikuva swi tiva ku vanhu vangani va nga bridge gezi kumbe va xaka gezi ro huma ndleleni a hi yeni swin'we mi ya hi pfuna hi kota ku fika hi tsema khebulu hinkwayo loko va lata ku ta va vekelela khebulu va ta kota ku tlhavaleta kahle na swo tshamiseka va ta fika laha ka Eskom la va fika va humesa timfanelo leti nga ta ti laveka se a va nge endli khalanga hi ku Eskom yi ta fuma hi mali leyi yi nga ta vuyela ka yona va fanele khalanga swi khoma swo swi ku mba hi mali yo huma ndleleni khalanga va ka Eskom va hume endleleni hi vo va yi dlayisa funeral plan la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona twi ka Munghana Lonene FM komba ndlela ka vula iyo mhaka na sweswiwani kha hi bula na murhangeri kusuka ka Eskom Amupani hi lava ku twisisa hi timhaka leti ta load reduction leti vanhu va rilaka ha to hi ndlela yeleyo swi ta hi pfuna yini ke swi ta hi pfuna leswaku n'we mi ta rila la ka hina la hi ta kota ku va hi mi swi twisisa ku kahle a mi nga fanelanga mi rilela ka hina a mi fanele mi rile ka ndhawu yihi kulukumba Ndubani va yime kulunga ku va hi bula na vona tata Ndubani hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM muhaxi hi xeweta n'wina na vayingiseli mina na n'wina ha ri kule no tirha swin'we ma swi vona ku xitsanana hi tirha swin'we moyeni ya no i swa nkoka muhaxi ku hi tirha swin'we mi pfuna na hina swinene ku fikelela ti-customer ta hina hinkwako lava nga kona ti-customer ta n'wina leti mi nge le ku vulavuleni hi tona namuntlha sweswi ti le ku rileni hi timhaka ta load reduction ni kume swiphiqo swo tala ngopfu kumbe swivilelo swo tala ngopfu ka vaaki ve le dorobeni a Giyani loko hi vulavula hi le dorobeni a Giyani hi vulavula hi ndhawu yo fana na va ti-A ti-E D2 D1 na ti-F va nge ri loko ku nga se vuya load shedding a ku sungule ntungu wun'wana wa ku vona gezi ri ta famba hi 7 ri vuya hi 9 ri famba hi 5 ri vuya hi 7 sweswo ku endleka yini timhaka leta load reduction tanihi murhangeri mi le ku voneni ka yini hi fike njhani ka xiyimo lexiwani ke
Yeah, no, inkomo muhashi. Yeah, makaya load reduction. We are aware go. It's an outcry, more especially ka ti customer ta hina or ka ti village to tala swinene. Ku ya vo Giyani. Hambi swi te tani muhashi. Lexi xi endlaka load reduction. Ndi tsundzuka ku na nkarhi lowu mi nga ni nyika xinkadyana hi vulavula hi swona. Load reduction hi implementa ka ti-village leti hi nga kumeki mali kumbe ti-customer ta hina va nga hakeliku or va nga xaviku gezi. So loko hi languta hi kuma ku hi va na ti-problem to tala ka ti-area to fana na teleto, ti-faults to tala ene mi kuma ku khampani kumbe tanihi Eskom hi spenda ngopfu hi maintenance or hi ku maintaina ti-equipment ta hina. So hi hetelele hi ta na ndlela ya ku va hi hunguta ti-problem leti hi nga na tona ta ti-equipment failure hikuva hi implementa ti-load reduction. Mara hambi swi te tani load reduction it's not permanent. Load reduction ka ti-customer leti already va nga ta va tihlanganisa na hina hi kota ku va hi tshama hi languta leswi hi swi vitanaka ti-feeder performance and then hi languta ku no hi nga va pfuna njhani. Va tele ngopfu lava va tikumaka va fambisana na hina muhashi va sungula ku improve. Loko va sungula ku improve a month or two later mi kuma hi va humesa ka load reduction. ni le ku tivutiseni ku kumbexani loko hi swi vulavula hi ku angarhela tatana Ndivana swi ta hetelela kumbexani swi nga pfuni lava va nga tisa swivilelo. Se mi vula ku vanhu lava le Giyani a lokixini leri ra la Giyani hinkwaro a le Giyani i masipala ya leyi nga swela loko yi pimanyisiwa na timasipala tin'wana a Mopani a va hakeli gezi. Muhashi mhaka ya le Giyani ni aware. Giyani ku ve va na ti-challenge nyana malembe ndzhaku more especially kwala ti-A na ti-D laha ku nga hetelela ku va na mithini and then va hi pfumelela ku hi audita ndzhaka swona ku replace-wa timitara kwala a va nga xavi then feeder yi improve va ve va exemptiwa. So i mhaka leyi endlekaka ra vumbirhi and as we speak muhashi concern ya vona hi tekela nhlokweni. Mufambisi wa mina wa xitichi xa le Giyani already a ni fowunerile a ni byela ku i ya tihlanganisa na vurhangeri bya ndhawu liya. So swi vula swa ku ndzhaka mithini yalowo hi ta twa ku no ku planiwe njhani mara we are more than willing or hi tiyimiserile swinene ku va hi pfuna vanhu va le Giyani and we are positive muhashi ku va nga tikuma va huma ka load reduction hi ku khomisana na hina. Loko mi ku va nga tikuma va huma ka load reduction hi ku khomisana na n'wina mi vula yini? Ya muhashi hi vula swona ku a hi nge va humesi ka load reduction hi nga langutanga ti-reports ta vona na ku endzela mindyangu leyi yi nga xaviki hi ku lexi se ni nga xi twa but it's unconfirmed i ku ya ku endla audit a hi swa khale ku na ti-customer leti va nga ti layitela se ya ri ku endzeni ka vulavisisi na timithini telete na mina ni ta ti katsakanya ka tona muhashi ku hi kota ku va hi tshama hi twa swirilo swa vona hi vona ku hi nga va pfuna njhani hi xihatla mara nkarhi wun'wanyani muhashi ku nga se za swi ya kwini or swi ya kule mi ta twa ku no se hi va humesile hikuva hi lava ku va pfuna hi xihatla. Kuve loko mi langutile maendlelo lama van'wani ve ri a hi maendlelo ya ku hisa yindlu hi ka ku lava kondlo tatana Ndivana ku loko sweswiwani mi kha mi tirhisa maendlelo lama ngopfungopfu ka tindhawu teti ta la dorobeni kumbe yimani ku ta la lokixini a Giyani va kha va hehla ku vo ve le ku xaveni gezi a va ngo to fika la se va adjustako ivi loko va adjusta se va ku a hi ti tirhiserini ra mahala hi 7 loko va tima hi ta ya makhandleleni loko yi ku 9 ri vuya hi ri huhisa hi la hi ku ni le ku languteni ku
loko lowun'wana a nga ta na xiphiqo sweswi a nga ta na mhaka leyi i ri a famba a kusuka ka Gawula tolo na madyambu hi nkarhi walowa wa load reduction loko aka Gawula ku ri na gezi ka Khakhala ku ri na gezi ka Thomo a ku ri na gezi ka Makosha a ku ri na gezi loko a fika lava nge hi ko up market ya masipala wa Greater Giyani hi ku a ku ri ha gezi hi ku va hlupheka ku hi load reduction se a nge ri a swi vuli ku hi up market nyana ya leyitsongo yi nga koho kwala Giyani hi yoho yi nge le ku xaveni gezi kumbe swi hi ndlela leyin'wani leswi tandini hi ku va nge le ku xaveni gezi la ka up market a va le ku xaveni gezi ya mataku muhaxi ku mi tlheliselanyana nje katsongo endzhaku hi loko mo tsundzuka December a hi ri na program leyi vitanaka KRN la a hi kha hi mova ti-customer ta hina ni vulavula ni tiyisile ku na ti-village to tala mo especially Giyani ku ya ka hosi Siyandana hi ku hi van'wanyana lava va nga hi vita hi ya tshama na vona hansi as we speak a va ha ri kona ka load reduction ku na ti-village to tala swi vula swa ku the clean up leyi nga yi endla yi kumeke yi pfuna yi benefita ti-village tin'wanyana so what I'm trying to say i ku ti kona ti-village leti ti nga ka load reduction ti kona tindhawu leti ti nga ri ti kona ka load reduction so mara mhaka ya le Giyani hikuva a va nga ha ri ka load reduction vo lo tlhela va vuya hi le ku lavisiseni ene ku lavisisa ka hina hi ya languta na maxavelo ya vona timitara leti nga connected hikuva hi tirha hi leswi swi vitanaka ti-feeder performance so loko feeder yi nga perform in terms of revenue swi vula swa ku hi implementa load reduction loko feeder yi performa kahle ti-customer va xava va hakela gezi ya va exempta ka load reduction any motivation ya kahle so eko ti-customer ta hina va tirhisana na hina ku va hi va pfuna na vona va willing hi ndlela ya ku loko va nga xavi kumbe loko nga ku va xava ti-ghost va vhela va huma le ka ti-ghost because hi swin'wanyana swa swilo leswi swi va affectaka muhaxi xivutiso lexi xi tshamaka xi kha xi vutisiwa hi lexiya xo Khalanga Pet Mathebula i ya ka Eskom kumbe Eskom accredited vendor a fika xava gezi a ya na rona a ya ri hoxa xibokisanini xa yena ivi ndhuvani la tlhelo a ya xava ghost kumbe a hlanganisa swi hlanganisiwaka gezi ri nga fambi se xivutiso ku ta va ku i vutihlamuleri bya Pet ku a ya mangala ndhuvani kumbe i vutihlamuleri bya Eskom ku byi kota ku hambanisa ndhuvani na Pet na ya muhaxi hi nge khapeleteli ti-customer ta hina loko va nga feel comfortable but loko va swi tiva ku no makhelwani a nga xavi a swi bihanga hi na ti-anonymous numbers leti hi nga na tona lava nga ripotaka kona so swi vula swa ku ni kombela mi ni khomela ni dropa ya ku na call leyi a yi hi phazamisa muhaxi so but hambi swi te tani hina va Eskom hi na system kumbe hi na ndlela leyi hi yi tirhisaka ene loko mo languta ka nkarhi wa sweswi muhaxi ti-technician ta hina va busy swinene va kha va endzela ti-village va le ku auditeni va le ku timeni hi swi ku taniya so ku va hi pfuna ti-customer ta hina va hi luma ndleve o va hi nyika information hi twa hi swi tsakela swinene mara naswona loko va nga se za va swi endla hi ta va na hese hi fikile hikuva ti-technician ta hina va kha va nghena hi kota ku draw report ka ti-feeder hi cheka ku i va mani na va mani lava nga xaveki va endzela hambi kona Giyani ku busy hi ti-audit ka tindhawu to hambanahambana ntiyiso na le ka hina vayini va hlometela va ku Khalanga ma xava gezi kwala nje ivi va kuma Khalanga wa xava mara load khensa ngopfu Khalanga load reduction kambe ke a hi hetiseni ndovani ni lava ku hi hetisela mi tsundzuxa yini hi vaaki lava va nge le ku va nga swi twisiseki ku
timhaka ta load reduction ti va khumbe hi mhaka ya yini mi tsundzuxa ku va endla yini ku ve le ku vileleni vaaki ku hayi mani swilo swiwani a hi swona mina na xava gezi swi nge te tluwa swi ku chakala van'wani va tlhela va hehla na ku la phalavurwa laha ku nga pfuka ndilo namuntlha a ku ri timhaka toho ta load reduction na yini na yini hi pfuneni tata Ndovani hi laha hi lava ku mi pfunana na vaaki kambe n'we hi swihi leswi mi nge vaaki va fanele va swi tiva ku papalata xiyimo lexi ya eka ti-customer ta hina hinkwako xikombelo lexi hi nga na xona tanihi va Eskom hi kombela ku ti-customer ta hina a va xavi gezi loko va va na ti-problem ta timitara nkarhi wun'wanyana timitara ti tshwile a va ti Eskom va ta report-a va nga kumi vanhu xitaratini va va endlela because swin'wanyana leswi endlaka ti-customer ta hina va nga la ku humelela so a va xavi gezi va nga xavi gezi leriya ro tala swinene a va xavi ka Eskom leswi swi nga ta kombeta performance ya ti-feeder leti va nga ka tona kumbe ti-main supply hikuva va endla tani va ta benefita muhaxi load reduction a yi nga ta va khumba kumbe ku va affecta kambe loko va nga xavi gezi hi ta tshama hi va na ti-problem kun'wanyani loko mi vulavula hi phalavora as we speak community kumbe ti-customer ta hina to tala va hi endzerile hi mhaka load reduction so xin'wanyana lexi hi hlohlotelaka xo i ku ti-customer ta hina kumbe varhangeri eka ti-community a va tihlanganisi na hina hi tshama hansi hi vulavurisana hi vona ku hi nga va pfuna njhani loko ku ri ndlela ya ku va hi audita va hi pfumelela hi audita va sapotana na hina hi kota ku va hi va humesa ka load reduction mara mhaka ya nkoka muhaxi ti-customer ta hina a va xavi gezi from ti-legit vendors ni hetiseleleni mi ni hlamulela va le Giyani ya swirilo swa n'wina swi fikile tindleveni ta hina hi le ku mi attendeni ku ta va na meeting this afternoon hi ta kuma report but kusuka kwalani ku ta va na ti-investigation leti hi nga ta ti endla ku kota ku va hi va pfuna so mhaka ya vona hi busy hi yona swinene muhaxi ni vula ku na namuntlha loko ri pela va langutela khatla hi seve ya muhaxi I think mi vutise xivutiso xa kahle because i question leyi hi kumaka ka ti-customer to tala ti-meeting leti hi vaka na tona a swi vuli ku immediately hi stopa load reduction swi vula swa ku fanele ku va na some exercise leswi hi nga ta swi endla ti-reports tetiya la swi lavaka ti-audits hi audita la swi lavaka hi issue ti-fine la swi lavaka hi replace timitara so mara ni nge vulavuli ngopfu hi xiyimo xa le Giyani ku hi kona xi hi fikela hi le ku investigating maybe later today hi ta twa ku ya investigation ya vona maybe ku va replace kumbe ku lava endla switsongo ku va tlhelela le a va ri kona ku hanya without load reduction so ya ha yi lavisisa muhaxi mara a swi koteki ku loko hi va na meeting ndzaka meeting hi tima kumbe ku va hi humesa load reduction aha meeting lowuwani wu ta va wu ri kwihi kumbe wa va mani meeting lowuwani wu ta va loko ni vulavula na mufambisi wa xitichi xa Giyani va te va hlangana na technical supervisor hikuva se va foneriwe na hi makhanselara na tin'wanyana ta ti-leaders so va ta khoma meeting lowu but a ndi chekanga ku va ta va ofisini kumbe ku na venue leyi va nga hlawula yona but already khanselara na ti-community leaders already they are communicating na Eskom kumbe ofisi ya hina ya le Giyani na mina muhaxi I think ndzaka call leyi ni ta landzelela ndi twa ku swi fambe njhani hi ta kota ku hatla hi va pfuna mina loko no lava ku nghena mi nge swi koti ku ni vitana kumbe ku ni nghenisa no muhaxi a hi nga ta mi karhata swantswa hina hi manager this problem then hi mi nyika feedback
ku ti-meeting ta hina kumbe ti-engagement ta hina ti fambe njhani. Ni vula ku tanihi muaki ku nga ri tanihi muhaxi. Hayiwa loko na n'wi mi ri affected mi tshama na vona a swi bihanga. A swi bihanga. Swi bihe loko ri ri muhaxi. Recordeni ku. Yeah, no, a swi bihanga mani. Ni khensa ngopfu nkarhi wa n'wina hlayisekani ku dya ku engeta. No, I can see the much. Inkomo sweswo mingiselo Munghana Lonene FM a hi kha hi langutaka timhaka ta load reduction hi ndlela leyo va ka Independent Electoral Commission va ri na vo va ringanyeta leswaku hi ta bula va ringanyeta leswaku kumbexani swi nga va swi ri kahle ku votiwa hi xielektronic loko ku yiwa ka mihlawulo leyi landzelaka kumbexani hi ta bula hi yona minduku ha ri hava nkarhi wa yona namuntlha yin'wana ya mhaka leya ku hi ta bula hi yona eka nhlekani lowu a hi buleni hi timhaka tihi leti hi nga bula hi tona namuntlha tihi kumbe tihi leti mi nga tikhoma kwala mi nga kona leswa electronic a hi buleni hi swo minduku kambe sweswi a hi yeni hi ya twa ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta emisikwini kusuka kwalano mina na wena ha bula hi timhaka leti a hi bula hi to eka nhlekani lowu hi twa ku we u angula u ku yini ku yisa amahlweni ka nomboro yele ya ndhuma ya 0860 002 nokonoko eAfrika wa vulavula ehafu ku bila awara ya 1 nhlokomhaka ta mahungu hi leti. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo. Re a bile na vo vanhu ro vuja re ra mo le Dlofela Alifeli ri ile mubani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo ri ksta mobile wa ro vuja re ka mkwalo ra ku ndira ka wa dara ku ndira ka ene nkhale ku mobile la ri ka bisa rina ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku langwe mi nga kona ku hamati ayo awuna me dibuleke mu tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Hey, yeah, Marini, awuna medzi buleke. Yeah, yala va muruji ya. Hindala le se ntshemba ku muhumelerisi mina muhumelerisi wa mina na n'witshemba tatwa ku nga ri khale mi tatwa siku rin'wani tatana Orders Ngoveni va kha va hlamula mhaka yale mi ta va twa va kha va hlamula tatana Orders Ngoveni mhaka ya leyi hi nga ka yona kambe sweswi a hi ku timikisa ra mina ku khomete timhaka hi le ka 0860 002 mi ti twile timhaka hinkwato leti a hi vulavula hi toho Khesiri Bongenwa Mngwana Timaluleke mankhosa ka timhaka leti a mi kha mi tshembisa tona ta awara ya 2 va MKP na vo veri ku machini namuntlha hi mhaka timhaka ta ku vilerisiwa hi timhaka ta VAT hi ndlela yaleyo kambe hi yo ndlela ya kahle ke ya ku ololoxa swiphiqo na hi ta twa n'wina hi le ka 0860 002 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi tsavuleni loyi mi yingiseri hi twa ku yi ta na timhaka nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana ahe papa minjhani hello ahe papa minjhani kona minjhani butete pfukeli boto wa mina mi rini we na problem ya gezi la mana ni kumta ipfulela tilayini nyane va tatana ndhuvani ku ri ila ka mixiyandani wa malayiti a ya layiti loko ri perini ende vhiki hinkwaro nga ri na gezi mikhaselara hi ripoterini va giyana va ya attend va ka Eskom a twisisi ku loko ku endleka yini so na n'wina leswi mi nge le ku swi hlamuseleni bodo wa mina a swi twisiseki swi hlamuseleni kahle swi vulavula loko mi ku malayiti loko ri perile mi vula yini hlamuselani swi swa n'wi swi twala papa ni vula gezi ra hina ri na problem ende hi ripoteni ka Eskom ne hlamuselani kahle a hi sunguriseni bodo wa mina swi hlamuseleni swi kota ku twala va hi yingisela tatana Nduvani hi nga va byela na loko hi chayisa la ku vuye ku nghena muyingiseri wun'wana a ku ka mixiyani sweswo a hi mhaka yo tika hi nga swi kota ku yi hundzisa leswi ni lavaka ku tiva ka n'wina sweswi i ku xiphiqo xa n'wina yini a hi sunguriseni ku na gezi ka mixiyani gezi ri koho mara ra xota miti yo ku tala la ka mixiyani mi vula yini ku ra xota miti yo ku tala a ri kona swa ku ri layitha ri tsematsema butpreda ne ri tsematsema miganga ri tsematsema miti hi ku hambanahambana kwala ka mixiyani mi kuma ku ganga rin'wana ri layitile ganga rin'wana ku hava sweswo khalanga se a ni ngo miti leyiwani handle ka ku va n'wina mi ta yi vulavulela makwavo yi na vinyi a hi swona
yo butheti inavini mara ni seve bandla phela timhaka ta gezi a ti fani na mati ma vona leti za ku ti vulavuriwa va ku munhu i nghena ku ha hina hala hi na xiphiqo xa mati i mhaka ku va ku ri tiko hinkwaro loko ku ve ku gezi n'wina mi nghena mi ku ha hina hala ka hina gezi ra tsematsema gezi ri na un'wana na un'wana xitandi xin'wana na xin'wana xi na n'winyi wa xona mi yingisela mina se loko xitandi xin'wana na xin'wana xi ri na n'winyi wa xona swi vula ku n'winyi wa xona i le ku xiyimayimele loko a mo ka mixiyani ku ha gezi muganga hinkwawo hi swona hi ta vulavula hi swoho laha butheti mitleyi leyi thakula ka mixiyani i ntsongo kalanga yitsongo ngopfu nge khale se swi kha swi endleka swilo leswiwa hi swona ni vulaka swona buti wa mina ni ri loko a mi ku ka mixiyani ku do byi ku ha gezi swa olova sweswo mara loko n'we mi ku yin'wana miti yi na gezi yin'wana yi ha gezi un'wana na un'wana a ringeti ku yimela xitandi xa yena a ya ka Eskom a fika ku Eskom mina ni ha gezi ma twisa leswi ni vulaka swona na mitwa mara khalanga ni ri mesenduwani loko ni va hlamula eze ni vulavuleri wa Eskom a va ta vona ku va xindzisela giyani va hi pfunisa ku yini va ta hi layithela gezi ka mixiyani khalanga mina reference number n'we na reference number khalanga le ka mi nyika yoho yi koho leyi nga yi tsala hansi kona yama yo kahle i ra n'wina gezi leri ri nga na xiphiqo na le ka mina ri na xiphiqo mara na mimiti yin'wana kwala xitandini ku nga xiphiqo na mi twile vota mina i ta va byela tatana Ndubani loko hi huma laha hi ta va foyinela hi va byela ku tatana Ndubani veri i mhaka ku va ya ka nhlengeletano na vona a hi ta va hi va tshikile va tshama mi kota ku va vutisa swivutiso leswin'wana hi ndlela yaleyo kambe hi mhaka ku va eka nhlengeletano a va tsutsumela ka nhlengeletano yeleyo va nga vulavula hi yona ku va ya lulamisa swilo hi yo mhaka xiyimo xi te tani hi ndlela yaleyo muhumelerisi loko mi lava swin'wana ka mehe vulavulana na minga mina lexiya hi vulavulaka hi xona a xa ha ri ku tirheni a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhleka ya a ni ku na munhu la kumbe a ni puresa nhleka ku na munhu nhleka ni butet minjhani buta mina hi pfukile minjhani mi nga famba mi ka ku na munhu ivi mi tirhisa lexiya xin'wana xo ni nga havi na munhu a mi twangi ni nge yi ku na munhu kwala meri yeni n'we butet mina ni kombela ku tavula leya Joburg leyo butet loko hi tshame kahle hi languta mina ni nga ku mina n'wina khanselara premier minister ku ya fika kwale henhla ka president kumbe ku angarhela ni ku un'wana na un'wana la a nga muakatiko hala ka tiko leri i vutihlamuleri bya hina ku vona leswaku a hi onheriwi nhundzu ya hina ko va ku hi nga va hi nga vi no vona swilo ku fana kumbe mavonelo ya swilo ku fana hi mayelana na ku langutela vumundzuku bya vatukulu va hina hi ku lexi nga kona swin'wana swa swona mi kuma ku i ta tshama hansi i ti vutisa ku loko swilo swi endleka instead of ku vanhu va a vula swo karhi na loko a nga koti ku va a khwakhwayisa munhu yaloye a n'wi susa but marito ya wena ya kombeta ku i na xiave ka vutihlamuleri bya tiko ra wena swi nga ha antswa munhu a teka video ivi a ya yi senda ni lava nghana ku va xihlekiso xa munhu loyi a nge le ku onheni ka xilo lexi ka mundzuku xi nga ta pfuna n'wana wa yena kumbe ntukulu wa yena ni nge ni ku xikombiso a hi nge munhu ma n'wi vona hi luya i le ku suseni ka xiporo kumbe ve le ku pateni ka xiporo ni vula ku xiporo lexi me ni nga khandziya train ka xona i xiporo lexi nga akiwa hi vakoko wa hina kumbe na me ni nga si va kona mara namuntlha tanihi ntukulu wa vona ni tikuma ni kha ni tirhisa leswi va nga marini ntirho lowu vona va nga wu endla kumbe matimba ya mavoko ya vona hina ku va hi hindzisa ximhandzani lexiyani hi le ku endleni ka yini namuntlha loko ku ve ni ta vona munhu ivi ni n'wi tshikisa sweswiya ni tsandzeka no huwelela hambi na loko ve ni vona ku a ku hava lexi maybe ni nga kota ku ya xindla kumbe matimba ya ta ni hlula mara loko no vula marito yo karhi lama maybe ya nga n'wi pfindzisa kumbe ku n'wi disturba ku va endla leswi a fanele a endla swona ona swi nga ha no pfuna
mara kambe miri yini mhaka ya ku miri yini mhaka leya ku hi le ku hanyeni ka tiko rin'wana ra ku vanhu van'wana va vileli hi timhaka ta vutomi bya vanhu hi yo mhaka mi kuma ku na va lava kumbexana va hetelela ku va paluxa timhaka ta vukungundzwana lebyi byi endlekaku van'wana va vo va hetelela va dlawa se na mina sweswiwani ni ya fani fela ku ni vone un'wana a kha tsema xiporo sweswo mi vulaka swona swi na ntiyiso ukulukumba ngopfu mhaka yaleyo i ntiyiso ku hi hanya ka ku va hi nga ri na mhaka na nchumu I think khale ka premier kwalani va ringete ku kombisa swin'wana leswi nga va na nkoka ku ya hi mina na mina leswi a ndzi vula swona loko murhangeri wa tiko va hlamuseta ku a va swi tivi kumbe a va swi tivi ku dove yi fike ka xiyimo lexi nga fika ka xona njhani swi hetelela swi va na xivutiso ka mina ka ku mi murhangeri wa njhani mi nge vuli ku mi rhangela xikolo mi ku a mi swi tivi ku fense liya ni vana va fohla ku na mbhova vana va fohle kona swi vula ku n'wina hi n'wina lava mi nga va nyiketa ti-task to ku na mirindi a fane a kota ku vona fence ku okay fanele va kha jikajika la ku boxiwini la ku ndlekeni a vuyisa report leswi vula ku swi ya suka kwale henhla kwale ka n'winhlo ka xikolo ku vurhangeri bya yena swi vula ku a byi na communication leyi nga right hambi ye n'winyi loko ku ve i fane i famba kwalaya hi la ta vula ku himpela a wu voni nchumu na se xin'wana xa kona lexi xi fika xi onhelanyana hi komisa nkarhi ta siyelanyana van'wana i issue ya ku muyingiseri un'wana i vulavula timhaka to ku pfuleriwe tiboda un'wana na un'wana a nghena leswi nga fika swi pfindlusa ku chava loko hina vaakatiko a hi ri na kona ka leswi wa ku loko onha u swi tiva ku i ta ya pfaleriwa ivi ya yimela milandzu ya wena mara namuntlha loko mo ta mi ta tshama hansi mi languta loko premier va ta va kombise xikombiso xa Cape Town na Johannesburg ku Cape Town i ndhawu yintsongo vulawuri bya enforcement byi va byi ri kona byi ri hi xitalo ku va byi kota ku controla ndhawu liya hambi ku nga ri ngopfu sweswo mara leswi ni vutisa leswiwa hi ku nkarhi luwana a wu kota ku va i chava loko tiva ku vhene hi liya wa hi vona kumbe vhene yi kona kumbe i ta khomiwa mara namuntlha hi ku va vanhu lava va taku hi le handle va kha va ti hi ndlala van'wani va vona mi kuma ku a va na maphepha swa tika no tracer swa tika no yinana va recruit na van'wani kumbe va rhambe na van'wani va vaakatiko ku ndla swo biha ka tiko ra hina that's why mi kuma hi xitalo loko mi kuma ku khomiwa vanhu ku na wun'we vambirhi va kwala kaya se a va ha voni nkoka wa swona ku vele ku ti onheleni ka vumundzuku hi ku already na vumundzuku bya vo byi onhakile langutani va fana lava dzahaku tinyawupe ebotpet mbutise xivutiso xa ku munhu a nga susa roboto and then value ya roboto na ku va like wa yi xavisa hi 2 rand yi le kwihi a nga wu voni nkoka wa sweswo because of yena i languti lexi a nga le ku safarini hi xona a nga recruitiwa ka xona kumbe a nga rhambiwa ka xona ku va a xi dzaha lexi yena a lava ku tikumela xona hi nkarhi walowo loko feeling liya yi huma ka yena i ta tlhe a endla the same thing a nga languti ku swilo leswi a swi teki nkarhi wu kotanihi kwihi ku va xi kota ku ndliwa kumbe xi kota ku hakiwa how much maintenance leyi fanelaka yi ndliwa ivi ku ta susiwa roboto so simple xin'wana xa kona hina hi hexe ndzawulo ya xiphorisa na tindzawulo ta enforcement hinkwato loko ho tshama hansi hi languta botrek swilo leswiwa loko swi yisiwa kwihi hi vhikavikana na vahisa lavawani hala rafi le vurileni hi vhikavikana na vahisa lava la ndleleni a hi na nawu ku vulavula ntiyiso lowu hi nga ta ku a enforce na loko velaki nawu wu kona wa hi pfumelela vahisa lava kokakoka swilo swa tinsimbi teti va kha va famba kwala ndleleni kwala tlhelo ka hina ivi i yimisiwa wena hi phorisa hi movha mara ku na loyi a nge le ku ka nsimbi laya leswi nga swa swona swi khosela ti-accident leti fanele ku tlhe ku hakela mfumo wa hina ku teka biliyoni ka munhu ku etlumbwini i vonsukenenge I can't. So mingisero mungana nona FM tlhelo rin'wana ra mhaka yaleyo 15 minutes ntsena a hi se bawura yambirhi wena u ri yini ke 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM hi ku haxela wona nongonoko lo twi kusuka la studio 1 hi le Masingita Mall again la na vayingiseri va tako va fika va hinda hi ndlela yaleyo loko ha vulavula hi le Masingita Mall ku na vanhu lava un'wana muyingiseri a nge te kumbexani hi va na vukheta ko ku na vanhu lava nghena molweni va kha va nga lavi nchumu va jikajika kwala va ku sala ndzhaku va vonana loko khidirowa loko se hi hume kandi hala handle hala va ku va teka leswi yi nga dirowa hinkwaswo se a hi veni na vukheta hi ndlela yaleyo a hi amukeli n'wana muyingiseri hi loyi nhlekani hayi butpet
papa mina minjani hi pfukile njhani hi pfukela khensa swinene ku mi hi bela riqingho mi rini n'wina ya mina ni ngo kombisanyana xipidi vhela ni ri leyini khalenyana ni khomela yena ni ngo kombisanyana a na ta vulavula ya Joburg ne ya Joburg ya vava loko mi languta hina hi kule ka rita la Joburg hi vhaka swikolo swi pfarile ya loko mi languta sweswiwani ya vava because hi vutisa ku ri swi onhake kwini ku endleka yini mara ku komisa ta ni khensa na n'wina loko mi ze mi kota ku mi kuma khale ka premier Mr. Mbanzi Mashlowa because ni kume munhu loyi a vulavula ku xi kuma ku ri a ri ka admin so hina van'wana ni nga vulavula mara loko hi vulavula tiyisi se vona va vulavula swilo xa va ri kona ka admin ende ni khensa na ku ri va khome Joburg va za va kuma va ti-retirela va endla swin'wanyana as munhu a nga tshami ka na sweswo hi one every time mara mo Joburg yi sele yi ri mavokweni va yi ri ka xiyimo xa right ma vona. So the problem leyi hluphaku, let me take government as a whole. Joburg ko va just like ndawunyana. Control ayina yona, and it's not controlling na yona. It's just because everybody langa ka government. I've got nothing against ANC, nothing against Barangara ANC, but these guys, bafana ba understand that kahle they must be in control. And kwa control asibuluku lukuswa military kwala mashwami. Loko munhu swin'wana swi nga fambisaneki na ti-contract ta n'wina va ta mi call back to order mixana mi suspenda, it could be 1 month whatever, but i ku va ringeta ku enforce control. So loko va vula hi management or va vula hi ku va munhu a ri president or va vula ku va munhu a ri xilo xin'wana principal I mean control ni nge swi koti ni ku va na mapasi mara matshala ma nga nghena madakwini ngani ma vona laha ku matshala ma nghena madakwini va ta phasa njhani vanhu. First of all, hi vona vanhu lava sweswiwani hi fika laha hi nga fika kona i mhaka ya ku a ku na control Joburg loko mi kumbexana hi mhaka ngopfu ya ku a ku na control kumbexana ku nga va xiphiqo xa ku wun'wana i member ya wun'wana ni twe wun'wana a kha ni byela ka tin'wana ta ti a ku i tirha ka yin'wana ya timasipala loko i tirha ka HR ka recruitment loko munhu a thoriwa loyi i hleketelelaku a wu fanele i n'wi yisa ka orientation loko a fika a hlangana na vatirhi kwalaho mi twa a kha tivana na vona vo tala ku ve a teka ku munhu loyiwani loko a n'wi thola ta ku sungula n'wi byela ku lavawani i swimanimani lavawani swimanimani swilo swa muxaka wolowo swa swicomrade na yiniyini kumbexana na swona swi nga swi hoxa xandla ka xiyimo lexi nga kona se mi kuma ku loko un'wana hambi a nga tirhi a wu koti no n'wi tshinya hi mhaka ya ku i comrade ya wena i ward committee ya wena i yiniyini branch member ya wena hi ndlela yaleyo. Ya swi fana na sweswo swi vulaka inhlokomhaka yikulukumba leyo ende loko mi ti languta ku why vanhu va kumeka va kha va recruitiwa in that way. Corruption is a cancer and I'm sure everybody ni vula hina swani hi kumeka ku hi kala talatalanyana ne a hi hleketeleli vana va hina ku lwa corruption ku na vanhu vo tala ngopfu va nga tshama tirheni just because a nga no 10,000 loko a nga nghena tirha. So leswi mi swi vulaka n'wina ma vula ntiyiso ngopfu ti-recruitment agency leti ti nga kona ta ku maybe HR yaleyo n'wina mi nga va mi nga swi tivi mina ni nghene njhani mara mi nga ku mina ni nghene hi 10,000 ma vona loko ni nghene hi 10,000 how do you expect me to work in the right way because na mina ni ta ku na mina ni khavhara mali leyi ni nga fika ni nghena yona laha ma vona. So loko u kota ku tisa timhaka ta ku in the good olden days I remember hina a hi nghena na vana va mathicara exikolweni mo ku nghena na n'wana semanimani or nghena na n'wana memimanimani a wu kuma ku memi lavaya va ringeta ku va tisa xandla ka n'wana wa vona ku ni ku va tisa xandla ka mina ni nga like atlasini na n'wana luya ni nga swi tivi mara na wa tisicili sweswo loko ku ri ku mi tirha mi nghena na n'wana wa meme tlasi yaleyo hambi u rhasa yi nga controleki hi ku mana yena si principal tlasi yaleyo yi nge discipliniwi ma swi twisisa. So it's vice versa what's happening. Mabo. So loko ni nghena ka ya gezi ya Joburg is too long ku solve yona I don't know yi nga lava maybe yi khoma hi socha a kota ku nghena laha mpela ku tirhiwa swa straight la. So I'm telling you ndhawu leti ta Joburg loko mu nghena Joburg ne milangu ne nga va yi nga va nemetweni botavana nemetweni antiyiso leswi kume mi taku na swona kumbexani swi nga lava nhlokomhaka siku rin'wana kambe va mavhengeni va ni yimelerile na vo va lava ku xavisa na wehe u nga xavisa kwala ka Munghana Lonene FM mi chika ku bahuwa la dorobeni
mi xavisa hi swi tiva ku na vhengele ra n'wina hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi hundzeni laha emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula i xitichi lexi i nongonoko lowu nga wingisera ka xitichi lexi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani I am Johnny. hi pfukile Hello. Hi pfukile. Hi papa mi a khensa hey Godfred kuna yin'wanyana yi hluphaku mani leyi yi katsaka timhaka ta mati loko antiku makwani yi hlupha kwala Giyani loko ku na patu leriya ri ya ku a Khanyisa leri ya ku a Plantini ku puriferaku mati ku na phayiphi hi la mahlweni ka lowu lunghisa timovha Godfred ku na phayiphi leyi nga pfuta for almost a month minkarhi yaleyo timpfula na after timpfula yi kha yi pfula yi ripotiwa na mina ni yi ripotile ni tshama ka stakeholder swa mati hi report yi nga lunghisiwi endleni ka ku eba yin'wana futhi phayiphi le ku yimaka matrafiki lesigangeni yona hi report yi nga lunghisiwi so ho ka nga swi twisisi ku murhangeri wa vona va maintenance especially vo ka va nga ri vo va incompetent kumbe vo ka va nga ri na mhaka na swona na because amduka siku ku ta tlhela ku ta tatana orders kumbe executive mayor va ta hlamula swilo leswi va nga swi tiveki because i swilo leswi va swi vonaka ene va nge hi byeli ku phayiphi leyi va yi tivi vona hi vaakatiko kumbe va hende hikwalaha masiku hinkwavo va ya mopala va ya liya va ya purifya mati lawa ma purifyaku ma tlhela ma halaka ku ri mati mo basa lama faneleke ma waniwaku hi vanhu mara vona va ri a ku na mati ku ve le ku cheleteni ka byasi hi mati mo basa ya hlupha leyiwani ya mati Godfred ni twa mi kha mi tshaha nkulukumba wun'wana mi te tatana mana xilowa tatana xilowa vito rero ni ri twile vito rero na loko executive mayor va tili eka hi bula na vona le Polokwane va vulavule hi rona vito rero loko mi va fikererisa hungu rero ra ku na phayiphi yi nge ri ku hala teni ka mati mi ze mi nga kuma n'wangulo kusuka ka vona loko va fonela va kume ni ze ni chela mhaka leya phayiphi yo pfuta leyiwani kambirhi loko se ku ri khale ka yinana ka group yona ya WhatsApp ya multi stakeholder meeting leyi langutaka ku na timhaka ta mati ta Giyani ni ze ni tlela ni asayitini ni senda le executive mayor this issue ta phayiphi only tolo loko ni ya ku hala kremela loko ni hala vo Khanyisa hala vo Thombe ku ni nga vona yin'we phayiphi ya tikomba ku yi lunghisiwile mara leyin'wanyana ya vumbirhi ya tikomba ka ku lunghisiwanga a ni tivi ku ko va mati lama nga ta kota ku pfuta ma tikomba kumbe vo cela migere hala ndzeni ti ma khulukela hala phakati ma nga ha vuyi a xikarhi ka vala ma vonaku hi vanhu na mara my concern i ku va henda hi kona masiku hinkwawo Godfred sweswi mi nga vula swona loko ma ha sungula nongonoko ku khona four-way stop leya ya le aka D2 na golf course ku ngoba liya va kha va nga yi loko kha va henda hi kona na se nga liya yi vuya kwala ku mati ma kha ma halaka hi mifolo a va ma voni na leni va le ku purifyaleni ka mati mara mati ma tlhela ma helela patwini and loko mati mo ze ma pfuta swi loko na lama ma tlhelelaka ndzeni swi loko na mati a ma ha fiki mabasini swi loko kwala ndleleni ma pfutaka swi loko ma tlhela ma kuma thyaka rera va nga za va ku ri basisa le ndzhaku ri hundzaka na vaakatiko ivi ri hundza ri ya maka ri hundza ri ya makaya because voma last week nyana a ku ri na mati mo thyaka ma kha ma ri ku humeni la Giyani and loko mi va vutisa va ta ku plant yi le ku tirheni kahle se swi le ku tirheni kahle mara ti-maintenance a va le ku endleni and loko mati ma halaka swi la ku hi basisa hi wasta mali leyi basaka hi yona hi ti-chemicals mati ivi tlhe hi ma tshika ma halaka kha hi ma vona na a swi fani na tiphayiphi leti fambaka a xikarhi ka nhova but yi le tlhelo ka patu un'wana na un'wana wa hi vona loko tirhweni va va langute kwihi mhaka leyi mi taku na yona no hina hi khensa ku rito leri na ri twa ku ramani kamba swi na mhaka mara na khensa ku mi te na mhaka yeleyo hi ta yi landzelerisa hi vutisa ku tatani Xilowa va tiva yini hi mhaka leyiwani ya ku tiphayiphi ti va koho ivi va tlhela va ti tshika mati ma halaka ma nga lunghisiwi hi ndlela leyi ni khensini mingisero mena inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula vito ra n'wina ri tshahiwile tatani Xilowa na swi tiva ku loko ri tshahiwile ri kutani n'wina hi n'wexe swi nga endla mi nga swi koti ku hlamula kambe na ku pfumela ku ri vanhu lava khumbekaku vanhu vo fana na va tatana orders Ngoveni va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyiwani ku hikokwalaho ka yini loko ku ta fanele ku mangariwa kumbe ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na phayiphi yi nge le ku haleni mati
swi fanele swi hlwela hi ndlela yeleyo nakona loko swi hlwela loko tatana xilova va kha va nga kumeki ku fanele ku yisiwa ku yini emahlweni i tin'wana ta tlhelo leti kumbexani ti nga hetelelaku ti langutiwa rito leriyani ri hleketelele ri ku ri na mani kambe loko ye n'winyi wa ro a nga vulangi ni nge vuli na mina a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula ku yini hlekani ehlekani botsete na vayingiseri va Afrika va vulavula mpfukeni hi pfukile minjhani n'wana hi pfukini ni nge se angula ka leyi premier a va ri ku yingeni kahle munhu rhanga ni mi rhamba xifumo ku hi ti 22 ta March a hi hlanganeni ka Malamulele Boxing Gym SABC yi to yi ri kona le ku na swilo swa kahle swi goto swi kha swi endleka ku ya biwa xibakela bande ai na swi chava lesiya ni byele na hlatsa hi lembe rin'wana ni kha ni vulavula na yena ku loko ku ri na ntlangu lowu ni chavaku hi waluwa kambe na ku pfumela swi ta swi ka swi endleriwa kwihi a boxing gym hi ku vona ku akiwe state of art boxing gym laya hi ta ha pfuna Collins Chavani ku hi tisa vanhu va kusuka KZN va kusuka Gauteng va ta va talwa ku ta ku ri na ngonyama Northern Favor yena loko o wina kahle se a nga pfuleka ku a nga lwa na va matiko ya le handle hikuva a ri hava champion ya ku bakela hala ka hina se kama mi ri na vamani a mi ri na vamani kwala a mi ri na Isaac Hlatswayo na lowa ka hina loyi ve mani Baloyi honorable hayi hiselako swilo sweswiya se a hi sapoteni Isaac Hlatswayo phela u bi misava hinkwayo ka nharhu a balavala Limpopo hinkwavo vanghani wa mina va Beleti Makaringi a ba Vandowu a ba hinkwavo lava va nga tikoxi hi xibakele u bi hinkwavo mara a nga ha ri ku twaleni se hi te mo hi pfunana na yena a kota ku a endla tin'wani tinena ta ku ba xibakele se swilo swi le ku fambeni hi ndlela hi hlangane lembe a va durhi mali ya kona loko mi vulavula na vabalowu va ta mi byela mara hi hundred rand kambe leyi a mi kumitela yona hi yini hi leyi a yi vulavuriwa hi Mugumbi la mativa va vulavulisi hi swin'wana ku hayi ku hi nge swi koti ku pfuxa Johannesburg ko va hava varhangeri va khoti na hi mavito hina hi kule hi kha loko xi pfala xikolo ya a ku tirheni a hi tirha vo Boysen Reserve letiya vo Boysen hinkwako kwala kusuhani na Johannesburg se i small street na le henhle le a mi ku mi vona Johannesburg hinkwayo i tindhawu leti a hi famba ka tona loko mi fambanya hi Commissioner Street yaliya ivi mi kuma patu leri ri tsemakanyaka a kona ndhawu ya madlasi ku byaliwa kahle a hi khatha kona tifoto mara sweswi ku thyakini ku thyakisiwa yini na ni twi ni nyuma ngo ni twa president wa tiko loyi a humaka a Xawela loyi a tshamaka kwala a Gauteng hambiloko a pfa a tshama le a Cape Town mara a nga swi voni ku humelela yini se loko mirhangeri number 1 wa tiko a nga swi voni ku humelela yini mi vo nga ku lavan'wana va nga ti-MEC ti-minister tikhanselara va nga vo nchumu loko number 1 a nga vonangi nchumu na ni twi swi ni hlupha sweswo kambe loko former premier na yena kombisa ku a hoxota mali a hoxota nchumu ko xota varhangeri ni twi ingaku va confirma leswi a ni tshama ni kha ni mi byela la tikweni ko xota varhangeri loko a yo kota ku nghena MK hi kona swilo a swi ta kota ku tshamiseka hi ku sweswi lava va nga kona a ve le ku fambiseni a ve le ku swi twisiseni hambi ku thyaka hambi ku tsemiwa tiroboto a va swi voni va confirme hi voxe ku a va swi voni so no tela ku ta cancer aka mchaviseki former premier mara na ku va tsundzuxa ku vo hi vo va nga hi tlhavisela bolo a hi swi tivi ku va sukela yini le ka ANC kumbe xavo to va ri president vo va vonaka se hi fambisiwa hi mabofu vo va famba ni tina ku vele kwihi ka phati yihi loko ku ri a swi endleka a vo tota hala ka MK va hi fambisa nemetri but nemetri nkarhi wu hi vondzokini khensile swinene hi khensile swinene nongonoko lowu wa humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula nongonoko dzumba ra mina wa landzela na tatana Ike Ngoveni kambe hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi lawa hi nga tshemisiwa wona hi vongi ya yimise ku yini mina ni famba na Sunduza
wa ka Minga. Nhlekani wa n'wina a wu vile unene. Tata. eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela